Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Rayon Sport, abakunzi bagikundiro mwese mubana natwe kuri Tuza TV, reka mbaha ikaze cyane. Tugiye kuganira cyane ku myitwarire idahwitse y'umutoza witwa Bruno Ferri, by'umwihariko ku mikino amaze imisi akina. Ubuyobozi bwamuhamagaye bumuhaga sopo ya nyuma buramwiyama ndetse ku mugaragaro, ariko kandi uyu mugabo ngo hari ibyo nawe afunga nk'umutwe afite ishingiro ryabyo. Reka nze tubiganireho neza cyane n'umukunzi wa Rayon Sport wowe uri ahatandukanye, niwumva aya makuru uze kuza kunyunganira muri comment, ubundi turushaho kugenda tuganira. Ese niki gituma witwa Bruno Ferri akomeza kuryama kwitwa Yannick Bangala Litombo? Ese uyu musore kubera icyo akomeza kumuryamaho? Haba hari deal bafitanye? Byose reka mbirambure neza cyane. Uwitwa Tamwe Gloire Ngongo kuri uyu munsi yaje ku myitozo ariko ntiyayisoza kuko byarangiye agize akabazo, ariko ntabwo yakagize uyu munsi. Amakuru ndaje nyaguye mu buryo burambuye. Twari ku myitozo ya Gikundiro kuri uyu munsi nyine mu gitondo. Ni Rayon Sport kwitegura ikipe ya Police FC mu gikombe cy'amahoro, umukino ubanza uzaba kuri wa kane. Ese byo byiteguye gute? Reka nze byose mbirambure neza cyane, ariko kandi ni nako yitegurira hamwe yitwa Elmeleke, umukino wa Rwanda Premier League wimuwe ukavanwa muri weekend ugashyirwa ku munsi wo kwa mbere w'icyumweru gitaha. Abakunzi bagikundiro mwese dusanye isoko n'isaso, by'umwihariko abakunzi bagikundiro muri hirya no hino haba mu Rwanda no mu mahanga, mwese mbahaye ikaze cyane. Ni Tuza TV, ni MC John Brian kuri amakuru agikundiro. Reka twongere tuyave muzi ni muzingo, tunaganire cyane ku basore bitezwe ko bazakoreshwa muri match zigiye kuba zikurikira, dore ko nazo zitoroheje. Wewe wamaze ukana subscribe, ndagushimira muri benshi cyane babana natwe, uri umuntu w'ingenzi kandi uri umumaro. Nawe dukunda utarakanda kuri subscribe, kaba ariko kanya keza kudushyigikira ukandaho kabisa neza cyane. Birumvikana rero, jewe mwumva ndi MC John Brian, turi mu Nzove live aho imyitozo ya Gikundiro ikomeje kugenda ikomereza. Byose rero reka mbirambure, mwese muhawe ikaze kandi na karibu. Dusangire ijambo muri comment, mutwandikira ubutumwa, namwe mutubwire uko mwiyumva nuko mwiteze imikino igiye gukurikiraho. Ni Gikundiro nubwo inzu zaba wina makarama akaba nk'ibyatsi ijuru tureba ari umuzingo abazi kwandika bagahura, nta watsinda ngavuga urukundo abakunze bo bayikunda. Tuyikunda nta bunebwe kandi ntabwo kwikunda kwacu bizama agahato, ni umutima wuzuye urukundo dukunda Gikundiro. Umwambaro buru n'umweru utubera iteka. Iyi kipe ihewe na rubanda kandi nyamwinshi, ikundwa n'abato n'abakuru, impundu zikavuga urwunge mu marembo y'u Rwanda iyo yabonye amanota 3 yose. Abayikunda mwese muhora mutegereje amakuru yayagezweho, nanjye nkayatara ntacyo rwose nishisha, ubundi nkabatangariza nayagezeho neza uko yakabaye. Uyu munsi yakoze imyitozo ndetse n'umunsi w'ejo yarakoze. Ni Rayon Sport irimo yitegura nyuma y'uko iva mu karere ka Rubavu imaze kunganya n'ikipe ya Etincelle. Mbere yari yanganije n'ikipe ya Musanze, nabwo Musanze, na mbere yari yanganije n'ikipe yitwa Al Hilal Sport Club Omdurman. Bivuze ko ari imikino 3 ikurikiranye iyi kipe imaze kunganya, bivuze ko amaze gutakara amanota 6. Hagati yayo n'ikipe ya APR FC cyari ikinyuranyo cy'amanota 5, kubera yuko Rayon Sport igize 38, APR igira 43. Birumvikana ni uko nayo yari maze kunganya n'ikipe yitwa Marine, nyamara abantu batari babyiteze. Champion y'u Rwanda kugeza uyu munsi isigaje imikino 11 kuri buri kipe. Hanyuma rero imikino 11 ikaba isobanuye byinshi cyane mu bijyanye n'imyiteguro, dore ko buryo twatangiye kubara mu binyabumwe nitangira kuba 9, 8, 7 gukimanuka, nibwo tuzatangira kumenya ngo ninde mu by'ukuri mukandida w'igikombe cya shampiyona uyu mwaka. Turetse amakipe yo muri Sudani ari gukina shampiyona y'u Rwanda akomeje kugenda atsinda ubutitsa, dore ko na Elmeleke yatsinze Polisi ndetse na Al Hilal ikomeje kuba iri imbere y'izindi zose. Ni amakipe mu by'ukuri atazahabwa igikombe, dore ko yabaye hafi mu Rwanda, cyangwa se yakurikiza ikipe zo muri Sudani ziramuka zikurikiranye. Ubwiza bya gatatu yo mu Rwanda nizahabwa igikombe cya Rwanda Premier League nk'ikipe yahize izindi muri shampiyona y'u Rwanda muri uyu mwaka. Birumvikana rero amakipe arimo APR FC ni iri imbere mu zo mu Rwanda, Rayon Sport ikaba yikurikiye, yewe n'ikipe ya Police. Ubwo Police iri ku mwanya wa 5 tuvugana nyine, birumvikana ku rutonde rusange. Ubwo birumvikana yaba ari ya 3 Police, ariko ushyize muri zo mu Sudani Police iraza ku mwanya wa 5. Jewe rero ku mikino 11 isigaye ndacyavuga ko hakiri ibintu byinshi byo kuganiraho, hacyana byinshi byo kuvugaho ndetse no guca urubanza kubatwara igikombe cya shampiyona. N'amakipe yacu mbona uko ari gukina naba nihuse mvuze ko iyi cyangwa iriya izagitwara. Gusa icyo ndeba ni kimwe ku bakunzi ba Rayon Sport, reka turebe iyo ukwiri kubyitegura. Twabonye umukino wo mu karere ka Rubavu ikina n'ikipe ya Etincelle, ndavuga Rayon Sport. Tubona kutumvikana kwabaye hagati y'umutoza Bruno Ferri ndetse na staff ye irimo cyane umutoza wungirije Romain Marcel, ndetse by'umwihariko abanyamupira bose, by'umwihariko abakunzi bagikundira baravuga bati uyu mutoza kubera cyakomeje guha gucyangwa se gushyira ku ibere witwa Yannick Bangala Litombo
uyu musore waje muri Rayon Sport umutoza abigizemo uruhare dore ko hari bayimo recommandation yibavuga ati uramukinnyi yankinira neza mu mutima wa defense, ariko uyu Yannick yaraje ageze muri Rayon Sport mu mutima wa defense birajabuka bahita bamushakira umwanya mu kibuga hagati. Ubwo rero birumvikana byose bituma uwitwa hagati ya Richard, uwitwa Richard wenda nk'irubavu yarakinnye, ariko byahise bituma uwitwa Faustin Likao Kitoko Maestro Pizarro uyu musore byatumye ajya hanze ikibuga yaza kwinjira mu kibuga asimbuye. Abantu bati rero ntabwo tubona ubushobozi muri Yannick Bangala Litombo kurenza ubwo tubona muri uyu musore witwa Likao Kitoko Maestro Pizarro. Turamuzi cyane, ni umusore ushobora gutsinda imipira y'imitwe, ni umusore ushobora gukora engagement akaba yatsinda igitego n'akaguru, yewe ni umusore ushobora gusubira inyuma akafasha ba defenseur, ni umusore ushobora gukoresha igihaha kiwe kurenza Yannick Bangala Litombo wikinira zone gusa, wikinira akamisiyo aho bamuhaye gusa gucunga. Ubwo rero birumvikana abakunzi ba Sport batashye bijojotera amatamata mabwa bati iyi ntsinzi iyi kukunganya kwacu yego ntidutsinzwe burundu, ariko gukomeza kunganya nabyo ni bibi kuko nabyo bituma amanota abiri atakara buri gihe ukunganije. Ati rero bakavuga bati uyu mutoza ntabwo twumva impamvu akomeza kuha amahirwe uwitwa Yannick Bangala Litombo. Bikimera gutyo nyuma y'iminsi myinshi kandi bimaze iminsi bigenda bisa naho biba bigenda biri consecutive. Ndabyuka no kuri Al Hilal yari yabanjemo uwitwa Yannick Bangala, yewe no kuri Musanze. So ubuyobozi bwa Rayon Sport bwajyanye inama n'uyu mutoza witwa Bruno Ferri, bamubwira bwa nyuma ko barambiwe kandi babona barambiwe koko uburyo arimo yarinyamo ikipe ya 11 abanza mu kibuga. Ariko witwa Bruno Ferri akomeza gufunga umutwe avuga ati jewe ntabwo mbyemera, niba ndi umutoza mwana mayakazi nkaba nije umutekinisiye w'ikipe, nije mutoza mukuru ugifite uburenganzira bwo gufata umwanzuro, ibindi mukambaza resultat. Mbibutse ko umutoza asinya amezi 6 muri Rayon Sport ndetse yatezwe imikino 2 wa Police n'uwa El Merreikh. Naramuka atitwaye neza niyo ndi kuvuga umutoza witwa Bruno Ferri bizarangira Rayon Sport imuhagaritse. Kandi nimuhagarika amasezerano yarimo agenda agera ku musozo, bizahita birangira umwaka utaha twongeye kubona umutoza mushya na Rayon Sport hafi nshyashya, dore ko abakinnyi benshi baba baje mu kwa mbere ndetse n'abari bayisanzwemo harimo benshi bazaba bageze ku musozo w'amasezerano yabo. So birumvikana rero ni imyiteguro Rayon Sport igomba gukora yitegura, ariko witwa Bruno Ferri niba ashaka kuramira akazi ke agomba gukosora ibintu byo gufunga umutwe ndetse no kudahuza n'abatoza basanye inshingano byo gukora Mami Marcel aho abasa naho nta jambo afite mu gihe baba bari kuri touchline. So twabonye witwa Forenganya ajya mu kibuga, tubona ndetse impinduka nyinshi kandi nziza, atsinda n'igitego arishima cyane, yewe n'witwa Likao yagiye mu kibuga babona gutangira gukina umupira bigaragara ko rwose bari bazahaye. So witwa Bruno Ferri rero nahiwe Rayon Sport nta gahenge yamuha igihe cyose yabakomeje gukina nabi nk'uko abantu bakomeza kugenda babigarukaho. Umusore witwa Abedilo kandi bigira Imana agarutse myitozo kandi ameze neza ikora n'abandi, hanyuma ariko witwa Tangu Gloire Ngongo yagiriye akabazo yarakomeretse, donc yagize akabazo agakomere ubwo yari mu karere ka Rubavu, aza guhanyanyaza ku munsi w'ejo yaje mu myitozo arakora narabiberetse, ariko noneho kuri uyu munsi yaje akora biranga yagiye hanze. Birumvikana ubwo kuza kwa Bedi witwa Tangu nawe asohoka, mu by'ukuri Rayon Sport igomba gushaka uburyo ijongera iyo situation. Uyu muri kureba yitwa Yusundiyanye kapiteni wa Rayon Sport usanzwe, ariko yari amaze iminsi mu mvune, nawe ari gukora cyane na hamwe n'abandi ngarashaka kugaruka muri 11 abanza mu kibuga cyangwa se muri 18 bashobora kwifashishwa kuri fede match y'umukino. Wowe buri mukunzi agikunda urabyumva gute? Ese Bruno Ferri ibyo gukora biri mu mahitamo yiwe, urumva bikwiriye gufunga umutwe nahuze n'abandi? Ese ubuyobozi byo buri gukora bwo kumuha warning urabwumva gute? Byo iyi mikino yatezwe se ya Police na Kigali, waba wa Police wo kuwa 4 ubanza naye ngo ya Kigali na El Merreikh wo kuwa mbere, dore ko akuye muri weekend ugasigwa kuwa mbere, ari guzaba kuwa mbere nyine Rayon Sport na El Merreikh muri championnat. Urabyumva gute iyi mikino yatezwe? Ese azayiva imbere azayicika? Byandika muri comment twe tuganira, ariko kandi unibuke kureba ko amaze ukanda subscribe kuri channel yitwa Tuza TV, ubundi dusangiza igitekerezo cyawe nta kibazo. Hanyuma ni Bruno Ferri rero tuvuga tuti uko byasa kose agomba kwitegura akantu ku kandi, dore ko imikino ya championnat izarangira, donc mu mikino 2 iri imbere Rayon Sport imara gukina El Merreikh n'ikipe ya Gasogi. Ubwo Gasogi bahita bafungiraho ngo banze bajye muri FIFA Sales, hanyuma ikipe ya Rayon Sport izagaruka nyuma yaho. Habaye hari icyo yakoze kidasanzwe ashobora kuza yarahagaritswe cyangwa se yarakosoye ari matsinda akaza bari kumwe na equipe. Hagati ikipe ya Kiyovu Sport imaze kunyabikwa na Marine ibitego 2-1 kuri Kigali Pele Stadium. Amakuru
amakuru agezweho n'ibiganiro bya siporo byose mubisanga kuri Tuza TV. Nkakomeza kubashimira mwese tubana iteka n'iteka neza cyane. Polisi yaratsinzwe na Elmereke 1-0, ubwo Polisi nyine yisanga aho ngaho. Ubu ngubu ikisigaye hanze amaso ni igikombe cya champion cy'amahoro, dore ko nacyo umuntu atavuga ko bizayorohera, izahita ihura na Rayon Sport kuri wa kane mu birumvikana umukino wa mbere. Ndabashimiye cyane. Iyi ni Tuza TV, MC John Bryan, reka ngaruke mu kanya, murakoze.